Nijang Karbiang long arlokido tumpreng agriculture asa hemalong NHM malong ASHA klembangphu tumpen kachethan chimonamai kangni pon. Kidamtang thereponi phaingko rasir kebarni NHM West Karbiang long ASHA klembang tumpen chethan chimonamai kapadopona long Karbiang long Autonomous Council EM khonsing rongpi MSc Prabhachandra Taro WKAD BJP amei Rodi Bronghang VDC Chairman Ramsing Rongpia tumpen danglo Dr. Lapen NHM along klembangphu kethe gidinga tumpen bangso maya long chetong dunsi mai RD padopon long Labangso ASHA amei piga padopon long Karbiang long Autonomous Council EM khonsing rongpi pen mai chari ponsi kecheng si NHM along Kalitang ASHA klembang phetum anaphan milur kaipen chikimo padopon long Maya long Dr. Clement Teron Pentami Maya long kethan ponke Arnakam si claim lo lapen arnam si nangkang vai lupunang nitum aning arlopen chemathara claim paminon lapen chepaduk non lapen kachepaduk anong nang litum long vegji pusi Maya long ASHA klembangphu tumphan aning pathiduna lang thanpon ikhi ke iframui ke romoso alo kamu ne sen program ne usumasan ukuri teko josi usumara tum josi lahai vaccine no mude program te ati jema salong ko salong ko tuberculosis salong ko ange hepatitis ati salong ko ange ko cancer ne salong ko do pilo josi ini tumge si anam cancer ke mu de tuti ko Anak kami itu akan kembali ke sampai lo. Sehingga itu kita kan juga seperti yang lalu. Kita. EM khonsing rongpi pen phirangkia tuma phan nangke pachini dona tengke ASHA tuma phan pension scheme dengpon lo. Lapen insurance tami dengpon lo. Lapenan part ame Kheroni Hospital Dongkamukam Hospital along setame OT padu epo. Lapen jiri kinteng along setame PNRD scheme pen hospital ta kimrang pon bom lo. Lapen West Karbiang long district hospital 200 bedded hamran rong supi along tami kimrang pon bom lo. Lapen kaddo ka besitame non sarkar kachari kimi pena joksi ching thurdung bom lo. Lasi KAAC CEM Dr. Tuliram rong hangaphan ilitum choro vek nangji. Athema alangli kabor I pena job lo pusi EM khonsing rong pipen nang thandun. Labang bang suli bang no, bang apa pelapun ini apa mas suli bang. Tapi apa ada ni nang litu macam mana mai dong mani itu. The West Karbiang long litu Kheroni bang pun visit kali lah. Model hospital ini. Sahaja kita prabjin ben. Litu X-ray bang install elo kami operational stage kali lah. Tapi ke ultrasound bang suli bang no. Tapi anfarata utia bela West Karbiang. Kheroni long itu prabjin dan tinggi ko dongkamukam ta itu oti semar tangelo lapen anporata jiri kindeng long PNRD pen itu long jiri kindeng hospital kirali ko elongo ya komen tu kalau le ap kongres hoten nangli pun lagu sino itu sarkar ko padu jada iki mera kam bongo West Karbiang as a district civil hospital system 200 bedded hamra long kikin kera kam tangkai kai lo Dongkamukam pen wiki be Karbiang long live.